Pa dobro, evo, kod tradicionalnog CFO-a znamo definitivno da one operativne karakteristike u smislu vođenja poslovnih knjiga, kontrole financijskog izvještavanja ili osiguravanja zakonodavne usklađenosti su nešto što se danas podrazumijeva i trebalo bi uzimati se kao zdravo za gotovo, znači bez presedana potrebno. Ono što moderni CFO u svakom slučaju treba od karakteristika demonstrirati su više ove nekakve soft vještine, behavioralne kompetencije u smislu liderstva, sposobnosti komunikacije kroz kompaniju i činjenice da svoje znanje, iskustvo i razumijevanje financijskog položaja društva može prenijeti na sve druge aspekte poslovanja kako bi se unaprijedio ukupni položaj kompanije. Definitivno da, ali pod uvjetom da obuhvaćaju sve ono što se od modernog CFO-a traži, a to je upravo ono što je malo prije spomenuto, da osim ovih tradicionalnih uloga i operativnih kompetencija se razvijaju i ove soft vještine u smislu leadershipa, u smislu kvalitete i sposobnosti komunikacije, usvajanja novih tehnologija i prepoznavanja koristi od njihovih implementacija. Definitivno CFO-i postaju jedni od ključnih partnera u donošenju svih poslovnih odluka u kompaniji. Ne samo u segmentu financija, nego i u ostalim operacijama poduzeća. U tom smislu sve više postaju stratezi, u tom smislu sve više postaju oni koji usmjeravaju i osiguravaju da se strategije realiziraju, odnosno daju jasni input za prioritizaciju aktivnosti u funkciji ostvarenja strategije poduzeća. Znači, ono što je ključna tema za CFO-e već danas, ali definitivno u budućnosti je digitalizacija, umjetna inteligencija, robotizacija, znači sve što će doprinijeti unapređenju efikasnosti kako internih procesa, tako i konkurentske pozicije poduzeća prema van.